Dobrodošli ljudi na kanal Popravi Sam. Nećete vjerovati šta mi se desilo. Velika katastrofa i veliki gubitak. Oduzet mi je Gmail nalog i obrisan mi YouTube kanal. Da li je ovo moguće? Zašto baš meni se ovo dešava? Nisam nikakva potencijalna prijetnja ni hakerima, niti konkurenciji. Bio sam meta hakerskog napada i nalog mi je otet. U ovom videu želim sa vama da podijelim ovo moje iskustvo. Ako je vama upravo sada otet Gmail nalog ili obrisan YouTube kanal, nemojte paničiti, smirite se. Znam da je to veoma frustrirajuće, ali ako ste vi zakonski vlasnik vašeg naloga i vašeg YouTube kanala, sasvim je moguće da ga možete povratiti. Zato pogledajte video do kraja i pogledajte na koji način možete povratiti vaš Gmail nalog ili YouTube kanal. Svaki dan se dešavaju hakerski napadi i zbog toga moramo biti veoma oprezni. Što se mene tiče, nikad ne skidam neke sumnjive aplikacije niti sumnjiv sadržaj sa kojim može da se skine neki virus koji kasnije može da proslijedi vaše podatke koji mogu da se zloupotrebe. Ali eto, desilo se. Uopšte ne koristim nikakav antivirusni program i mislim da je ovo od velikog značaja da upravo koristite neki od antivirusnih programa. Prva moja greška koju sam napravio jeste da na svim nalozima koje koristim uglavnom koristim sličnu, skoro identičnu šifru koju sam upotrebljavao. To je moja prva greška. Druga moja greška jeste da na Gmail nalogu šifru nikada nisam mijenjao i bila je veoma slaba. Treća greška jeste da nisam imao antivirusni program. Četvrta moja greška jeste da sam skinuo neku aplikaciju sa kojom sam skinuo i virus koji je kasnije poslao moje podatke osobi koja je posle otela moj nalog i ja sam izgubio svoj YouTube kanal. Ostanite do kraja ovog videa i pogledajte kako sam povratio svoj otet Gmail nalog i obrisani YouTube kanal. Pogledajte i poslušajte kako je to sve počelo. Bio je ponedjeljak oko 15 časova kada sam na telefonu uočio poruku od Googlea da je potrebna radnja na Gmail nalogu. Zato što verifikacija koja je bila povezana sa telefonom je bila prekinuta. Bio sam zauzet poslom, ignorisao sam poruku, nisam mogao odmah da reagujem. Kada sam došao kući oko 6 sati, seo sam za kompjuter, krenuo sam da se ulogujem u svoj nalog, pročitao sam da je lozinka bila promijenjena pre 3 sata. Sada je već bilo prekasno. Moj Gmail nalog je otet. Nisam mogao da se ulogujem sa starom šifrom koja je bila promijenjena. Verifikacija u 2 koraka je bila isključena, a također je bio promijenjen i moj broj telefona. Pokušao sam povratiti svoj Gmail nalog kroz sve moguće opcije koje su postojale, ali bezuspješno. Nešto posle 8 sati otvorio sam YouTube i htio sam da provjerim da li mogu da pristupim svom YouTube kanalu Popravi Sam. Nisam imao pristup Gmail nalogu, nisam imao pristup YouTube kanalu, a na moje veliko razočarenje nijedan od mojih videoklipova više nije bio na YouTube platformi. Ovo me najviše pogodilo. Nekoliko godina sam investirao u ovaj kanal, odvojio sam mnogo vremena, mnogo truda, sakupio sam više od 11.000 subscribera, a sada odjednom preko noći sve je nestalo. Nema ga više. Malo sam se uspaničio. Iako sam smirenog karaktera, nije mi bilo svejedno. Prva opcija za vraćanje naloga nije uspjela, jer je provalnik na neki način sebe zaštitio tako što je promenio sve moguće opcije povratka naloga. Odmah sam počeo istraživati na YouTube stranici za pomoć kako povratiti svoj YouTube kanal. Šta je sljedeći korak koji trebam uraditi kako bi povratio svoj YouTube kanal? Preko maila sam napisao poruku šta mi se zapravo desilo i poslao sam poruku YouTube timu i zatražio od njih da mi pomognu. Ovo je prva adresa gdje sam napisao mail i zatražio pomoć od YouTube tima. Pre svega, prvo mi je bilo važno da povratim svoj YouTube kanal. Ovdje sam imao autentičnih dokaza. Poslao sam mail i odmah mi je kompjuter odgovorio da će moj slučaj biti pregledan narednih 24 časa. Ovo je bio njihov prvi odgovor. Zdravo. Hvala što ste kontaktirali YouTube tim za pravnu podršku. Pregledat ćemo vaš zahtev što je pre moguće. Imajte na umu da se ovdje neće odgovarati na opšta pitanja pomoći. Da bismo ubrzali našu mogućnost da istražimo vašu tužbu, posjetit ćemo vas da svoj pravni zahtev podnesete elektronskim putem prema uputstvima ovdje.
Za pomoć oko drugih problema u vezi sa sajtom posjetite naš centar za pomoć. Ako želite da prijavite zloupotrebu ili neprikladan sadržaj ili želite da uložite žalbu zbog privatnosti, posjetite naš centar za bezbednost. Pozdrav, YouTube tim. Prvi konkretan odgovor od YouTube tima mi je stigao negdje oko 3 sata. Prva njihova reakcija je bila da su me upućivali verifikacijom u 2 koraka povratim svoj nalog. Nisu dobro razumeli moj problem. Opet sam im morao pisati da nikako ne mogu pristupiti svom otetom Gmail nalogu. I tu se završila pravna pomoć YouTube-a za moj slučaj. Ovdje sam mogao odustati i sve baciti u vodu, ali nisam odustao. Želim samo da kažem da ova borba vraćanja naloga je trajala punih 6 dana dopisivanja, čekanja, pisanja i iščekivanja šta će se desiti. Koji je sljedeći korak koji trebam napraviti da povratim svoj Gmail nalog? Šta je to što sam sljedeće napravio? Otvorio sam Twitter nalog, poslao sam poruku YouTube i verujem da je ovo bila ključan faktor u povratku mog naloga. Osoba koja je otvorila tu poruku na Twitter nalogu je mogla da pročita moj problem i mogla je da kontaktira nekog višeg stručnjaka za ovakav problem. Otvorio sam Twitter nalog i preko njega napisao moj problem i poslao ga YouTube. Ispostavilo se da je ovo bilo najbolje rješenje koje sam uradio. Veoma brzo su odgovorili na moju poruku. Nisu odmah mogli ustanoviti da je moj nalog otet. Nekoliko poruka smo izmenili i onda sam dobio jednu anketu koju sam trebao da popunim. Ovdje su bile sve moguće informacije što se tiču mog kanala i mojih podatka. Pošto sam ja partner sa YouTube-om, konačno su shvatili da imam problem. Počeli su istraživati i rješavati moj slučaj. I ovaj moj problem je bio preusmeren stručnjacima YouTube-a koji su onda ustanovili da je zaista moj kanal, to jest moj nalog otet i moj YouTube kanal konfrontiran. Posle nekoliko dana dopisivanja, popunjavanja anketa, čekanja, iščekivanja šta će se desiti, stigla mi je poruka da YouTube stručnjaci su ustanovili da je moj nalog otet i da je YouTube kanal konfrontiran. Sada je trebalo da čekam dalja uputstva šta trebam dalje činiti. Sada je trebalo čekati dalja uputstva sa njihove strane da bi se nalog vratio zakonitom vlasniku. Sada mi je već olakšalo. Znao sam da sam na pola puta. Znao sam da ću rešiti ovaj problem i da ću povratiti svoj nalog. Ali nisam bio siguran da li ću povratiti svaki moj video koji se nalazio na mom kanalu, a bilo ih je 93. Također nisam bio siguran da li će se povratiti subscriberi, da li će se povratiti lajkovi, da li će se povratiti pregledi. Razmišljao sam da ću možda morati krenuti od nule. U sljedećem mailu sam dobio uputstva i opcije na koji način trebam da povratim svoj Gmail nalog. Oni su me usmeravali odmah na verifikaciju u 2 koraka koja u mom slučaju nije funkcionisala. Opet sam im morao pisati mail da verifikacija u 2 koraka ne funkcioniše u mom slučaju. I onda su mi opet oni poslali poseban link za povraćaj posebnog naloga i na taj način sam uspio da povratim svoj Gmail nalog. Kada sam povratio Gmail nalog, YouTube kanal i dalje nije postojao. Ali kada sam ušao u svoj Gmail nalog, ukapirao sam da sam YouTube je izbrisao moj kanal. Zato što sam prekršio smernice zajednice. Ti ljudi koji su ušli u moj nalog, pustili su live na mom kanalu i YouTube je odmah reagovao i izbrisao svaki moj video jer sam prekršio smernice zajednice. Znao sam da ako je YouTube izbrisao video snimke, da je moguće da ih tako i povrati. Tako da sam nastavio ovu borbu, petak sam povratio svoj Gmail nalog i u nedjelju ujutro mi je bio povraćen brendiran YouTube kanal. Nedjelju dana nije bilo nijednog video snimka sa kanala Popravi sam. Povratio sam svaki pregled, svaki like, pratioci su ostali, ali svaki moj komentar je izbrisan. Ne samo na mojim klipovima, već i svaki komentar kanala Popravi sam na drugim kanalima je izbrisan. To bi bilo to u ovom izveštaju. Nadam se da nećete imati ovakav problem kao ja. Budite oprezni, pazite se, zaštitite se. Ako podržavate ovakav rad kanala Mr. Popravi sam, zapratite kanal, lajkujte video, komentarišite, delite video snimke ako su od koristi. Pozdravljam i svako dobro.